Ingdeng pho all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition ke pangche. Sami Langso Education Block ke parlo Longpli LP School along Bodo Medium Kapin Chong Laba Putha KSYC Pherangkia Mai Kangni. Rong hang hema phan nong no ki jo phuthak long biring tia hin pen biya ka cho hang non te tum bahubali lang sa lang may phan par pa mayo Kardom Karbing Life Abirta than bangphi nilisami julibipi nonaji tha Abirta ton pen Kiramtang matijong ni phaikre siar ni dhantakhat longmir jeng college cha tailong Karbi lo charli jutanga terangatum kachapathir pipon ingdeng pho all Karbi inter college cultural competition kapadupon Karbi Anglong nihang ni jangangbong non ovekimi riso nimso college ke chari bomatum methanga jutang kaike ta kirimvet kibivet thegji mate kacheting ni ne deje aphanpura Karbi lo chari jutanga terang hinpen kedamtang surihini rakret roxia ningkan pen bangso asai chengponsi non ingdeng phoan nang choklo Bangso ahut aluhi sarpuaman pen kache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pensi dhentaghat Longmir Jeng College Sitami Ingpusi a college along Lo Thanbang Phubang Phiatum do anaphan appointment letter Sitami Pipa Jotekan Bangso Phi Korkanthi constituency BJP Mohila Morcha Tumahin pen CEM Ronghang phan Karchua Jaimek Padopon Ilitum Lo Kachali pen Dr. Engineer Keman Chotkali IAS IPS pen Danglok CEM EM Keman Chotkali Methanga Jutang Jubat Methanga Pindeng Sumpot Lapen Elameki Vir Vedet Nang Jipu Nanglitum Kamat Hathegapod Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghanga Hinpen Kedoan College Kachali Atumaphan Kachoro Pajurpon Dr. Engineer Keman Kali IAS ACS के मंडेट कली माने CMM के मंडेट कली MPMLA मिनिस्टर के मंडेट कली सिटे तुम के थेनाय बन के इमे थांग जुटांग जुबा एलामी की पिंडेन सुंपक लापेन के तुम इलाम लापेन लुन ते मोचिति दे दे नगनी पुना तुम कमा था थे गप मिली मिगा को में चोरो बता ऐसे तुम के बोला तुम आपने तो 1949 अधिकार पे ये तो रिकॉग्नाइज लो जाके 6 शेड्यूल ऑटोनमस काउंसिल यूनाइटेड निकिल हिल्स एंड नॉर्थ कचरा डिस्ट्रिक्ट ये तुम चलाओ चेंज 1949 अधिकार 1952 में कर देंगे डीसी काउंसिल नंदोलो Karbi Atum Sitame Kheikang Tim Methang Alunalam Jutang Jubat Pendanglok Pindeng Sumpot Momo Akaya Hutsatami Kipang Mobede Japan non ovegimi mate a college tin nalongta kapado mate kapachali pon verja phana bangki KAAC hin benta kaike ta chirap chitu dunji pusi CEM rong hangpen ningje pon so ning poang deng no laso pon bangki Karbi lo charli Hello. KLJ Lembang Fikenhan, Putat Pensoman ke mai phase chali rilo. KLJ Lembang Fikenhan, Pensoman ke mai phase chali rilo. Athili pen putat ina bhani phana lohi bachini nahi bachlan. Isi KLJ Lembang Fikenhan tum Pensoman ke mai phase chali rilo. Students tum phan laso loga charli tum phan laso abar sai ki pipon bangke lagi Miwalam atau mungkin karena nonton mas konsil dan ada cara poles long itu mana poles long kami mereka cara bang mereka sedang coba lahai mereka lama tapi mereka itu lahai bang ini tidak jeep lagi semua bori pun tertentu dan dicari cara Dong Mokak Pensem Singing Ti Karbi Anglong Live
Kedam tang mati jong ni pioneer cap la pen sir capar ni Karbiang long arlo kedoan a news channel along NH inkore sir cap mate NH 29 acquired land affected families forum mate thi hekpen ALAFF hinpen towar krongpli section 3 MLA dorsin rohanga supo amen ke klang do na puthak kedam tang mati jong ni phai kre hiniar ni pherang ke maya long pen lamklar kashibipon Kedam tang mati jong ni pioneer capar ni NH inkore sir cap mate NH 29 acquired land affected families forum hinpen pherang ke amai phaponsi loring thebi pen lang hin adagalom tobar krong priya tobar kaselam ponahut pholoni hemrong rang la pen pholoni pesia thengnu ke dualong longle ave pin atumsi amen ke klangdun pualong MLA dorsing rong hanga sopo chingbai rong ha phan amen paklang pondo Bangso puthak MLA dorsing rong hang kaning je pona tengke bangso puthak abangke a hogalam kali athe bangso hem rong rang abangke industry satuma phansi pek ponlo laso akoy abangke a hokali pusi MLA dorsing rong hang hinpen lamklar chipi pon য'ত খালী দোলা হাইৱে ৰাই এক্সাম্পল এবাৰ ফুলনি যিটো পিএচিয়া ঠেংনো যিটো খালী বাংস খালী এদিন মানকে আফাং ফিচাৰি যিটো লাগে নিলিছে অকল জব নিকানে থম মানে তুমি ৰাত লংলে ও পাদো না ডিপাৰ্টমেণ্ট লংলে বুজি তুমি মাজক তা পতা কৰিলে হলা গজেন্তি মু হতানি ফানা পুল তানি পতা কৰি ঠাই দন ভাবে সাৰ ডাঙলে সব ৰাত লংলে আংছে কিন্তু কৰি আছে তাত পিনিয়াৰনি দা কপুসি লা পিএচিয়া ঠেংনো প্ৰায় তিনি কথা বাগনো লতা Mami rong hang sang ho amen thap thalo. Koma rong hang. Amen exactly dak monal tu manang pi po. Ta dak ta bang pota kuri dalo compensation tangka je pano. La pen hemrong rang la kemon het pengali lo itung ke la pranga solvent pusipu ra industry lo. Hala ka hemrong rang pusiki lo hala SCC moment ho pen hemrong rang pa thang hemrong rang long a jak ding. Dak ta mami rong hang amen je thap thalo. Dak ta long lo dalo. Litung la ra property pusi majok ta ot e. Seta piniar ni bangke komentu nene bang kota cikru lo ran long le long ta bang sop me thang amen tala lok dak ni tal rong hang sang lo amen lang se tang nini ni thomo plang penan apres media long ke klang koloni MEC penan parte hauraghat IMLA koloni abojar along jing koinot hem rongrang long le asupu amen mate ame thang amen chimukor de kula bangso ke klang alam lake ahok kali cobai athi la bangso long le penana ji reading pen ke la industry solvent patumsi do etame record long ke solvent amen tave industry amen tave pen de long le ke pive katum be asor sarkari gangbra tum pini da do alang dunta pulo ni tumta sita bui long dan anda sui ku long le lang sila so long le alang li tum industri benda thang sekai siak tangka kerap talong le sakuri polam tame yap talong le lasi nono mata bangke la bang solong le bujar committee phan le pdf no na athi halang tum ningkan thong kep likep thang kam bawang report pusi dak council pen la bang so aron teng mansi la so kam bangke claim ponlo bujar committee phan si la so men ke thapon thotlo Halapu ARO asahe malong ke claim mondolatum amithang adonarap amensi alongle ave pinatuma phanta je thapon elopusi NH inquiry circap acquired land affected families forum atumben akoi pipondo laben halapu alongle ko masi ke doma kabima laki ARO asahe malong si angthek dolo Sorkar atumben abangke ko matsi haladak amen ke doma halatuma phansi compensation ta pipon poputa MLA rongha sang hopen lamklar pipon thu amen kame apuria lamen family amen mame ke angir pi amen mame ka supo amen mame ke apinu amen la poson sido la details list na tum bani ni tum pini na pinu ni po dak tiksin mare la tiksin mare an ma ke la ke false lang so dak bang ke am phowe long le we tum si dak do ano si dang ni tum tiksin mare la so ka na tum bani pidun po ali tum hodat inside abing la tiksin mare an ma ke la ke am phowe kemana kaci klong tap tu long le ka we lahaya tum amen ke daga videt nahi le goson sila tum amen le do ulo amen goson si do ulo pote circle office dong le record lang boy circle office record long jong si pota amen do kok pulutang te highway tum ke pota long amen do tum si combination pinang po lasi dak ni li theklong khoya sing terang alang lia bangke
Ami thang along le pota adlong ke klang poisa ke CNS lo. CNS a phian ta non ala pu bangke la so poisa ni ke long de la. La pente along le ka vi atum si poisa long are. Along le ka vi dule ko son si poisa ka long po. Along le ke du si poisa ka long lo. Along le ke du si poisa ka long lo. Jar mati nai. Tem loke combination kene koi pabo. যি সকলে হাইৱে অথৰিটিৰ পৰা কম্বিনেশ্যন পাইছে তেওঁলোকৰ নামত মাটি আছে lasi thangna rang the ka be pin pen ni liphan rada thengno nongno nang ki jo phuthak prabjin pen lamklar chipi ponang po kali pulote aron teng pen ni lisitami lam hoi pi ponang ko bosi pherangkia maya long pen MLA dorsing rohang ningje pon lasi lapuson thang apromana be pen ke koitap abang phuat tumaphan alang tumaphan ni li thangli tum pen pachining tung halo ang tum prabjin pen labang so ke chok chi lama bang alang tumabang chisikar nai kali pulutang te ni lelang tumphan ilit phan labang so rat athengno nilinong nangeju ake hinu nong nangeju la sopot ni lelang tumphan ke pini sarkar along name nili lam hoi pinang kok phuloni pendir chuna rongpi karbiang long live Samelang so education block ke parlo longpli LP school along bodo medium kapinchong laba puthak ningkang samse chepaklangsi puthot longpli school along ta English medium selam pontu vegninji pusi KSYC Harakhat Regional Council atum pherangke maya longpen kehang kapadopon Kedamtang matijong ni phaikri isiar ni Dokmoka Forest ID along KSYC Harakhat Regional Council atuma hinpen pherangke mai padopon Bangso pherangkia maya long kapaklang pon atengke sami langso education block ke parlo longpli LP English school along bodo medium paman pon dera phuthak pherangkia maya long ningkang samse chepaklang pon longpli LP school ake Shimulguri LP school Singtirang LP school Banpur LP school Oso Chirop LP school hendo lasila longpli School along ta prek jama khe tumsi ke dopina potsi isivera medium pena jok prek jama khe osomaratum lo ke chali dunja phana kisum khetan lasi prabjin pen la long pri LP school along ta prek jama khe tumta lo ke chali dun longja phan English medium uthot se bipon pu beting posi ke hang pasopon pido la jenglong simulguri LP school long karbiarong dupik hangjang hoda tapen la banpur long da karbiarong dupik latung Poisa yung tiyarong school an LP school hiloving aja kalong an latum chali dam nang koklo. Lapen dutulang sing tirang LP school samit langhin constituency kapurilo. Adak tame sing tirang LP school ki along lagi pita karbe tum si ki pilo. Si tame non bangin lapen dutulang tiya bangke usuchi robel LP school. Yan nang hada adung het aliari amalo. Ladak si tame karbi atum arong sar silong lip ki pipo e pitame ladak tame nona bangke kupine ko son pen lone bodo medium si convert lablo asila so utha ka bang karbi se na new sil haruga regional council tum ning duk pik lo la pen nitum la bang so bangke mantuni ta nitum korkri pusi nitum daklen puthip lo athi tum chini lo education ke lage kado we atum da fundamental rights la pen ladak la pli LP school along ta bodo de le ki do karbi de le ki do po aha var kali ladak mixed community Nepali do Karbi do Boro do lasila son mixed community ke do long isivet pangthek vet particular community aphan lason language medium ke bonai pia bangke ni tum KSYC pending duk peklo lasi bangso phutha Karbiang Autonomous Council CM tuliram ronghanga phanta pinpur alo thondamlo lasi mesen angthek longpo puta ningche pa theponlo lapen labangso phutha 14 number mate krepli Korkanthi EM Raju Diso Sitame RDGP Duntusi Prabjin Pen English Medium Selamnang Popota Ningje Pontu Raju Diso phantani tum ladak masi chuni rigang tum alang litame la some taralong bang initiative en pamekaning kali lipute kibang jiarni tum labang so sai pa chunje phan ku pima ke nang je step ni tum claim nang ko pula se ni tum chuni rile tholo khai Raju Diso local MSC phanta lang li labang some taralong initiative en pamekaning lapen itung kidam tang tumi 10 December ni nitum
Aki hai siam tulirang no hang ta labang so metar labang so isu serious isu puthak ni tum siam aphan ta memorandum pidam lo na se alang lita me labang so a memorandum ni tum ki pia teng penalang lita positive response ni tum long po pusining thipik lo la pe ni tum dimana bang ke muning pen next season na bang ke la long pli LP school la long ta English medium man si chari long lap ning pusini tum aki hai siam aphan ta chuning rilo la pen kudak Dog Mokapen Sem Singing Ti Karbiang Long Live Kedamtang Matijong ni Pai ke Thomarni Karbiang Long Live News Channel along Rong Hang Hemau Sopi Hempen Theklong Ledet Pura Long Biring Tia Hinpen Perangkia Thengno along Kalili Kalanglang Alam Ning Jesi Nongno Ki Jo Puthak Puthot Rong Hang Hema Hem Tunapan Dia Kachuhang Tu Kedamtang Matijong ni Pai ke Thomarni Karbiang Long Live News Channel along Rong Hang Hema Hem Tunapan Kalili Alam The Karbokona Puthak Long Biring Tia Hinpen Perangkia Mai Kang Nipon Bangso Perangkia Maya long Rong Hang Hema Hem Tuna Tumapan Nong Neuki Jopen Long Biring Tipen Lamklar Kachipi Pong Bangso Lamklar Kachipi Ahut Nilika Matha Tong Thek The Lapen Ningki Pung Ningi Thipena Joksi Lapusona Lam The Ningje Pondetlo Lasenili Pan Rong Hang Hema Hem Tunpen Nang Dia Pon Bubasi Perangkia Maya long pen Long Biring Ti Dia Kachohang Padopon Pen ke Kapachini Pon Abirta Labang so along nang litung kadoka beta chini ta haipo kadoka beta nang litung chini dam popusi nile ninche thidolo bonta ethia lambang lapulo hala so hut nilihin pen kaning jepon ada masar ko lama thang labang ke nilitung ma hin pen kachipu avelang bas hala so hut nilita lapusom ninje det lapusom do koklo bas laso abang ke nang litung Niliphan kicok cilo mate kilele der lopu nang litung niliphan mathara nang litung niliphan dia pen nang litung lahai ronghe masor pusitame niliphan nang litung dia pen nang litung Bangso Puthak Karbiang Long Live along News Ki Pidun Derpen Nilikopini ke chokche do poseta nang nituma hinpen nang diara eprang ki messenger phanang nituma hinpen matha pon popusi ningche thepen chuning ripon lopusi long biring tia hinpen pherangkia maya long ningje ponthu Karbiang Long Live a hinpen ke paklang pon a news mate isi ke pachini pon abirta long kopene ke lele ke chokche dolang neli hinpen kaningje pon alam ke chokche do pulo tangte neli phanang litung dia pen nang litung kes pijeng jang abang claim cleara nang litung ke messenger phan nang litung matha popusi neli ningche the kardo denarong pen Bikrom Teron Karbiang Long Live Jesu Christo amahang ke thega birta kapache thangja phanpura kaprai ga dimalong pre Christmas katalona sonthak thaksi kedamtang matijong ni phai kre isiar ni rongmarjong dolamara cultural complex along pre Christmas katalon pon bangso ajai mek JCF Durmaipu Reverend Sodarson Taropen Maichepahem Puponsi JCF Junbang Pastor Andrew Ingtipen Maya Longache Tongdun Aluhia Dumaphan Kapachinia Sai Dingponlo Maya Long Aluhia Manpen Kachetongdun MEC Richard Obi Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Sin Terang Lapen Ari Sanghuatum Chetongdo Bangso Maya Long Lunpen Aning Keparong Ponjia Phan Bachekrang Baptist Church Yuratum Praise and Worship Asai Enponlo Laban Believers Eastern Church Tumpen Jumisen Lun Cheto Made Choir Parjubansi Lun Sepi Pokhila Lektipi Sata Lunpen Kachetongdunatum Anaphan Aning Parumpon Arnamalam pen Ningke Papija Phan NKBA Chunbang Martin Timung Penajok Arnamalam Thanpon Halapu Aluhia Manpen Kachetongdun MEC Richard Obesata Kichok Chedo Anta Christmas Amen pen Lahin Angbong Jedia Seroilanan Atheki Christmas ke isi kaching honang japor puta lam thil jaipon Bangso mai chikam de pen aphi Christmas Carol Amen pen by cars kache jenga sai sitami dengpon Dola mara penarji sangong phar Karbiang Long Live
longri arlo bangsuring koira hini ari so tuma phan jal jivan mission pen ashik lojon wang suri trogra pharo pho tangka pipajir pon popura kiram tang mathi jongni phaikri siarni cabinet along kedeng pon nangli tuma theng no along karbiang long live ke ban laki isi ning karong abirta bangso ning karong abirta laki kedam tang mathi jongni phaikri siarni state cabinet along kedeng pon bangso abirta state cabinet along kedeng pon alam rai laki longri arlo bang suring koira hini ariso tuma phan panongsi dihina muakera pipo cheklo e jonalong kipi ka pajor ponja tangka phai lake suri trogra pharo pho tangka bangso tangka lake achiklo jon tin nalongta nanglitum longpo suri trogra pharo pho tangka achiklo jon tin along kapajor ponja scheme men lake jal jivan mission bena jog achiklo jon tin along sikasuri trogra pharo pho tangka pajir pon ipo news desk report Karbi Anglong live tang de pinia birta gela pon sikan tonik lo dome thak me kurwang thu